Omugyenzi Apollo Mwinemabati agwire omu irwariro rya Nakasero muri Kampala izooba eryanyuma ibazyo obwo ihanga ribaire nirijaguza ekiro ky'amamanzi Tayari West yahikaho omu maka gye omu kyaro kya Omukakoma omuri Nshwere Kiruhura District aho entebeekanisa z'okushendekyereza omubiri gw'omugyenzi zirikugyenda omu maisho. Apollo Mabati akazaarwa omu mwaka gwa 1950 na mbwenu akakora obw'omuruka emyaka 34 endiijo emyaka 6 yagikora ry'owegombora. Ogwo yagira ngu omugyenzi abaire ari omuntu murungi w'omwesigwa kandi abaire ari empagi y'eka yaabo. Omuka ya tata entebe y'eyi tata yabaire ashutamamu, entebe egyo nkagiheereza ekitiinisa kwabaire naaba atariho nangwa n'obwabaire naaba atariho entebe egyo mbaire ntarikugishutamamu. Yashoborera ngu omugyenzi Apollo Mabati akakwata oburwaire bwa shukaari obu yabaire ari omu kutendekwa kw'amahe kandi yasiima gavumenti ahabw'okumureeberera n'okumujanjaba emanzi yaabo. Za Nakasero biiru za Murago byona gavumenti ebikozireho ahabw'okuba afiire nk'emanzi yarwaire amezi 6 akabanza Murago yarugayo amezi 5 agamazire Nakasero kwonka ninsiima amezi 5 gamazire Nakasero nazo mu intensive care narugamu hariho gavumenti ebaire yatunagiriye. Omwe omuri abo abatahire nawe ekishaka kandi bakarwanisa gavumenti ya Idi Amin Dada omu mwaka gw'1979 Kano Richard Charles Barija yagira ngu omugyenzi Apollo Mabati abaire ari omutegyeki murungi arikugamba amazima kandi arikukunda ekibiina kya NRM. Abantu abakuru nayo ndi memba abantu abakuru omu myaka y'okuruga ahari inyogaruka haiguru abantu kuba kubashobiza aha kyaro nk'eby'itaka obutabanguko bw'omu maka Apollo egyo ofisi yagigura haha Nshwere endiijo twagigura omu Katongore abantu batambira abantu nambwe netambira abantu bingi kandi omu bagitandikire kandi n'omuntu obeire nokunda President Museveni munonga n'omuntu obeire nokunda gavumenti egi kandi omu batandikire furonasa. Apollo Mabati abaire ari Senior Presidential Advisor abaire nakora omu Operation Wealth Creation kandi abaire ari aha kakiiko aka Historicals omuri Kiruhura District. Apollo Mabati afeerire aha myaka 79 y'obukuru kandi omubiri gwe nigwija kureetwa aha kanisa ya Nshwere Nkye Church of Uganda Nyenkyakare okushabirwa kandi n'okuziikwa orwakataano. Amakuru aga gashakwa Kanare Mensa aha wa Tayari West omuri Kiruhura.